Alate ko na ako nading ko, nadaman nagkamalya, then nagkamalyam, alagat no rebeng na chinayata. Ngam te ko na ako, nung maminsan, ading ko, among gayam nga nakainom ako sa kagawad, kunampay. Di nagkawawat sumba-sumbatan, daraem mo mo. Karita kung daw gagayam kay Rabsat ket makasar sarita tayo ni Apo Kagawad Julius Coloma iti Barangay 12 San Nicolas kalpasan nga dito aligasyon ni Mr. Federico Tolentino Jr. iti Barangay 13 nga adda iti nagbalin nga panagsinong batda the same time ket kaslang may pagarup pinantampay kano Apo Kagawad. So mabalin nga inka ilawlawag no kasano met iti pagtaktak dira maapo iti karaytoy nga nagbalin nga problema yu idirabi Apo Kagawad. Apo Joey. Opo. Adday mun una nga napang kami nagpasyar nga andi nga iti peryaan data 13. Nagtaya kami kad gitipada kagawad nga talo kam sa nagkukuyo ka kagawad. Yes po. Tata naguyod DJ tayami ket nangabak. Siyempre agringur kami at alain dagat nangabak kami. Buena po. Tata timoti pagharup ni Apo Federico Tolentino Jr. Nga kaslamat te agpurubukar kami ket kunana ingkay man nayaban ni kapitan kunana. Ket ingkalatayaban ni Apo Kapitan kunak Apo Joey ta. Okay po. Wa anang kumat basol mi kan Apo Kapitan mapanayaban. So kahit nasa na Apo Kagawad ket misunderstanding lang kan sa balit nagdinggan na nga ta ni Junior. Sa di Estelda kasla dala de maninsin di ra kanayong de mang kwakwa hanak kumamot agringgor idi rabiin Apo Joey. Gapot ada umuna nga griri ang tal na payag papigidak pa. Buena po. Tatay di makita ka imasideg de jay. Ni Apo Federico Tolentino indurong ko ingkaganawa nga rodan tay kapeban ni kapitan kuna. Okay. Oo. Tatan madidirik na di pinangidudurong ko. Tatan idi nagtaya aktiking. Hanga mapanta tao kuna na pelang at sungsungbat kam lang aro doon, sungba-sungbata na kat. Siyempre, masuro na ka, Apo Joey. Ang kumot nga ing kwata, di pinang sungbat na kanya, isot nakabakalak di ping-pong ball. Okay. Kasi ano ko na ka, Apo Joey, teko na ko, na naman tinagbasolak, Apo Federico Tolentino Jr. Alakat, no, adapan nakabalin na, agad dumawat na lang dispensa. Okay po. So, Apo Kagawad, dito pa'y kunana, so anat kinagpaiswanan ng ano, ingka kano makiperya, ket adalata tayo panagsinong batyo. So, anat kinagpaiswanan na diya, Apo? Di ko nakmat lang, Apo Joey, no, kwata, makitak man, kasla dito, madijerik nak, no, dito, makitak na, kasla dito, sipsiputan na kakangkanayo, nagsisinipot kami. Alagat no mapintasan na jela nga agad di isukit kita mo. No te masuro na agad. Ni awan dito anak ni Uncle Pidring okay. So kahit nasa una po kaslang digijay nga movements ket kaslang angaw-angaw lang ko Apo Joey so na natangsit nga min magita mo jali agad na. Tatan narigat ya bakit di kasjay nga. So Apo Kagawad may sapay anat makunam karetoy naipost iti biang ti social media ken kunana pay nga adda kano iti kaslang panangipantam kanya na Apo. Di ko na Apo Joey ta makapungtuta ta sumba-sumbatan taklat ta idi rabi. Alak iti pakitam tutlaing mo ta datula ta pinagkita ta kuna. Saan ko mo ti baga nga dete adda sa baling gagawin mo. Okay. Siyempre makapungtuta ka dapat ti barok kadwak ka na pa. Apo Joey, so okay. So Apo Kagawad, kalpasan dito yung pasamak yo, itinagbaotan nyo, tikas lang plano met, tapno tikas sakit makapag okay kayo, then maawan dito yung... Naawang kanyak dyan, Apo Joey, no, adaman na iso, dalal lang siguro di kuamot. Basit ka inom. Nga mga kumot kinarkarit nga dito, kung gaputa sumbatan na, iso, nakaiba ka lang di ping-pong bulan. Kaamumet nga na gamgam na. Okay po, Kagura de baro ka hanggang kaskas na papa ko na. So,
ano iti kasang maipadano mo kanya natataapo kagawad tapno di kasakit malawlawagan ken agsinabat di jirik nayo nga agpinakawan na po. Alate ko na ako natin ko, nadaman nagkamalya, then nagkamalyam, alagat no rebeng na agsinayata. Ngayon ko na ako, nung kami maminsan, ading ko, among gayam nga nakainom ako sa kagawad, kunampay. Oo. Di nakawa, sumba-sumbatan, daraem mo mo. So atay ko na, ading ko, Federico, Akadiwata, Tolentino, Pakawanan na, nagbasulak. Okay po.